Amen bazalwane. Ngiyasaba. Musukusaba khuluma. Okay. 2017 igama lami ngulungane ngwasibisi ekhaya kusentambanana empangeni ngaphansi kwenkosi uMthiyana. Amen. 2017 uzothi ngqondo ngakho 2017 wafika nje uNyazi Zulu lugqoke ijazi elimhlophe ngangiphezulu kwasekhaya lingena nje ekhaya mafika ekhaya la ngena uroundi esishela impepho mangifika khona segcwele abantu bazobona ubaba uShembe ngizothi nqambo ngibuyele ebonakalisweni embili nga senthengiswa la ekhaya uNkulunkulu namalimu nixolele uNyazi Zulu ulwangiduba noma ulwangiphathela inkathi lifika ekhaya izongikhipha isibusiso mina langusisa nginambazeloso kwakuzosa kube isabatha ngavuka ke ngacela abantu basekhaya ukuthi nje kufike uNyazi Zulu bangena lwaze langibusisa nginambazeloso mangithika ke ephepheni lami sengiyodlala edrobheni ngifice abangani bami bephuza ke ngalala ngakhohlwa ke mangithi ngiyabona ama-results ngesonto ziphume zonke lezi namba engiphe uShembe lapho kwaku 68.5 million yabona isonto lonke ngangadla ngathi ngawulambisa umndeni wami indlela ohlupheka ngayo ngathi lena ngisendleleni ebheke esitolo ngabona ubaba uShembe ephethe isambulela ngathi mina ngizombona ngaphambili wangiblasela wabhekana ngathi mina ngifuna umbuka emehlweni wangifrathela ngabona ukuthi ungidikilile ngempela ke uShembe ngahamba ke ngaye esempelini lakithi emgedeni la-ke ngafika ngawuxolisa ke last of last week bengisemanzini ngaphupha uShembe ngolesibili uNyazi lahleli khona la esempelini ngilandela uhleli sonukela sigoqile ngilandela umuntu wesibili mangifika loqala wanikela ngehawu wabuka wagiya wesibili mangifika ke mina la wesibili ke ngikhipha u20 rand ngithi mina ke hayi ngizomnikela bamba ngalesisandla ngoba lesandla sathamazeka ngenxa yengozi yemoto 2019 maseke ethi hayi enzethise ethi ubaba uShembe hayi ni bamba ngalesandla hayi ngipataniseke ethi ke angicele ke engicelayo ngathi mina ke kwakuyizinto ezo3 engicelayo ngacela ukuthi nje uRaf iphume imali yami zazo3 izinto engicelayo wathi ke inkosi sibusise yinakho uRaf uzoyikhokha amaduzane imali yakho okwesibili ke ngize la ekhaya ngaphupha ngakho esibonalisweni ngisesikoleni esibonelo mangisesikoleni esibonele kugcwele magcwele
mase khona ke into ewinayo usengathi manje uwina something yabo mase ke mina ke ngayiphupha ngayibona ngibamba ihashi elinyama ngilandela umuntu ogqoke inakho impahla zinyama ukunomuntu wesibili futhi wesithathu engongela ngaqhuba ihashi ngaqhuba ngase ngafika lana ngiyacela ukuthi nje inkosi iqaqele zonke izinto nasekhaya kunzima Nkosi kusise ba.